Ovo je dalje, poštovani slušalci, jutarnji program našeg radija. U nastavku imamo gosta. Gost je Senad Bratić, potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, i to treba reći iz reda Bošnjaka, koalicije Domovina, predsjednik inače i odbora skupštinskog za izbjeglice, raseljena lica, i još da kažem da je i predsjednik regionalnog odbora Stranke demokratske akcije Bosanska Krajina, Prijedor. Evo tako, da bude malo jasnije. Imamo za vas nekoliko jutros pitanja, vrlo aktuelno. Pitat ćemo i druge poslanike koji su učestvovali u raspravi, ali evo, budući da smo vas danas uspjeli dobiti, pošto ste često na putu Banja Luka i nazad i tako, najprije da kažete nešto o ovim posljednjim zasjedanjima Narodne skupštine. Dobro jutro najprije, izvinjavam se. Dobro jutro i dobro jutro. Dobro jutro vama, dobro jutro našim slušalcima, hvala vam na pozivu. Jeste da se nismo u zadnje vrijeme nešto družili zbog ovih obaveza. Banja Luka, Sarajevo, evo i 4 dana u Švicarskoj, mogućnost privredne saradnje, zapošljavanja, ono što život znači, ono kako smo znači na početku mandata i pričali, obećali, evo u tom pravcu se nešto i konkretno događa. Narodna skupština Republike Srpske zasjedala, govori se o setu reformskih zakona, opozicija to kaže pokajničkih zakona, zbog toga što je opterećenje, kaže, privrede bilo izuzetno veliko, i evo sada Narodna skupština Republike Srpske pokušava da to nešto uskladi, odnosno da otvori veći prostor za privredu i privrednike. Čini se da bi te uštede bile, odnosno 53 miliona konvertibilnih maraka, opet u tome bi bio fond zdravstvene zaštite poprilično zakinut. Neki kažu da je to opet presipanje i šupljegu prazno i tako dalje, ali kažete bi imali svoje utiske u tim zakonima. Šta su ti zakoni, koliko oni će donijeti u krajnjem i hoće li donijeti privredi, privrednicima i građanima uopšte? Pa, veoma sad pitanje izgleda ovako, nije dugo pokratko, međutim to je jedna izuzetno široka oblast. Sigurno da svaka izvršna vlast i zakonodavna vlast trude se da nađu omjer, neku mjeru kako da rasterete privredu, a kako da funkcionisanje države i državnih institucija da ne bude ugroženo. Mi smo prije 8 do 10 godina na prostoru entiteta, na prostoru našeg entiteta imali slučaj da su uslovi poslovanja bili izuzetno dobri, da je bilo povoljnije nego na prostoru federacije. Međutim, to se unazad par godina okrenulo i primijećeno je da mnoge strane firme iz okruženja, kako iz Hrvatske, naročito iz Srbije, i neke čak strane firme da su odjavile se sa prostora Republike Srpske i prijavile u Federaciju Bosne i Hercegovine. Zbog obaveza koje su normalno zakonima definisane, da ne kažem nametnute. Ovaj sad prijedlog što se tiče smanjivanja doprinosa, što se tiče smanjivanja roka za plaćanje potraživanja duga, ukidanje fiskalnih kasa onim pravnim licima kojima stvarno realno, konkretno je što se tiče taksista, nije naročito ljudima koji manja pravna lica, znači fizička lica, pojedinci, nije pristupilo se nekim stvarima, uvođenjem u praksu putem zakona, stvari koje stvarno nisu bile u praksi primjenljive, koje su bile otežavajuća okolnost za poslovanje. Ovim setom zakona se trudi, ide se u tom pravcu da se to rastereti, da se popravi, da se ostavi prostora poslodavcima da sredstva mogu uložiti u nova radna mjesta, da mogu nabavku repromaterijala, da im se poveća taj prostor, da se olakša poslovanje, da se naplativost riješi na jedan bolji, na jedan brži način. Međutim, sve to normalno sa druge strane smanjuje prihode po osnovu poreza iz koje se pune fondovi zdravstvenog, penzionog. Narodna skupština Republike Srpske je... Ali to ne možemo samo da završim. To
te stvari koje su sada na papiru, koje su u nacrtu, idu u javnu raspravu i mi ćemo u javnoj raspravi, normalno svi će imati prilike da kažu svoje mišljenje i onda će se donijeti prijedlog zakona koji će ići na usvajanje kod nas u Narodnu skupštinu, a onda ima testiranje u praksi, praktična primjena je ono najvažnije, sve ovo sad u domenu kalkulacije, špekulisanja, matematike. Međutim, ja mislim da će se u javnoj raspravi, da će se doći do kvalitetnih zakonskih rješenja koje će u svakom slučaju, nadam se, imati za rezultat da se popravi poslovni ambijent, da se smanje doprinosi, da se nađe neka mjera između obaveza i između i onoga što treba aparatu administrativnom da bi mogao funkcionisati. A Narodna skupština naložila je da vlada pronađe i alternativno, odnosno bolje rješenje kada je u pitanju PDV, akcize i takse kada su u pitanju. Pa da vam kažem, ja sam slušao neke eminentne ekonomske analitičare. To je stvarno jedan zagovara diferenciranu stopu PDV-a, drugi jednostavno daje kontraargumente da je to promašaj, da se neće postići efekat, da imamo iskustva iz okruženja kada je Srbija uradila, da je pala potrošnja. Jednostavno ljudi koji su iz domena ekonomije, koji su iz domena privrede, apsolutno ne mogu se usaglasiti po ovome, a šta vi mislite tamo sad u Narodnoj skupštini, tu ima preko 10 doktora, tu ima ljudi različitog profila. Da. A ovo je stvarno jedna sad stvar koja mora krajnje ozbiljno da bude predmet analitike, predmet analize, da se jednostavno svi argumenti za i protiv stave na stol i da se hladne glave, da se pokuša otkloniti, pomjeriti u stranu politikanstvo i da neko sad poentira politički. Ovdje mislim da trebaju poentirati građani, da treba poentirati najšire mase, da treba olakšica. Ja lično smatram da se treba razmisliti stvarno odgovorno da se te životne namirnice oporezuju sa manjom stopom, da to bude 10-12%, da se ovo digne luksuz, da se onaj ko želi, ko može, da jednostavno te neke stvari, artikli, da se podigne možda na 25, a dječja normalno smanjiti pa pelene, pa tu dječju garderobu, odjeću, normalno pomagala razna, ona koja treba našim bolesnim sugrađanima, penzionerima, te stvari treba sigurno razmisliti da se smanje možda na 10, a drugo onaj luksuz da se poveća na 25, pa ko ima nek plati, ko nema, bez luksuza se može, ipak bez hrane, bez osnovnih životnih namirnica sigurno se ne može. Gospodine Bratiću, vi ste i predsjednik Skupštinskog odbora za pitanje izbjeglica, raseljenih lica i povratnika. Kažete vi meni, u kojoj je to sada fazi, već godinama je to pitanje vrlo aktuelno, i do kada će biti aktuelno i šta se čini na tom osnovu? Pa da vam kažem, u ovoj situaciji sada kad su nam u budžetu u jednoj izuzetno ozbiljnoj situaciji, teškoj situaciji, imamo sad slučaj u ovoj oblasti da ide izuzetno mnogo investicija baš u ovoj godini u naredne 3-4 godine, zahvaljujući sredstvima sa strane, zahvaljujući sredstvima iz Saudijskog fonda, OPEC-a, međunarodne ove donatorske konferencije, stvarno izuzetno mnogo u pitanju i ovaj regionalni program za zbrinjavanje povratnika iz Hrvatske, iz Srbije, iz Crne Gore, oni koji žele da se vrate na svoje prijeratne adrese, oni koji žele da ostanu. Je li to sada govorite samo o Bošnjacima ili o svim? Apsolutno. Ja kada govorim o ovoj oblasti, ja govorim stvarno o svim kategorijama i ja smatram, uvijek kažem, neki dan kad smo rasvjetu rješavali u povratničkom naselju u Ivanjskoj za povratnike Srbe na prostor opštine Bosanska Krupa, rekao sam da povratnici bez obzira na nacionalni predznak imaju iste probleme. Problemi su na prvom mjestu zapošljavanje, problemi su oko infrastrukture. Ja sam na čelu ovoga odbora, znači od kraja prošle godine, i ja sam već dao neke prijedloge kako da se podigne kvalitet rada ovoga odbora. U svakom slučaju trebamo i odbor iz Skupštinske odbor Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, kao i ova komisija
komisija za povratak koja raspolaže ovim fondom za povratak, treba da sjedemo, nije bitno da li u Sarajevu, da li u Banja Luci, problematika je zajednička i samo jednom dobrom koordinacijom može se izvući maksimum iz ovoga. Jer mislim, sredstava ima, nisu to naša sredstva. Jednim malim dijelom učestvuje država Bosna i Hercegovina u tome, učestvuje entiteti i Brčko distrikt. Međutim, izuzetno velika sredstva su namijenjena u naredne 3-4 godine u ovoj oblasti, naročito u ovoj godini, i mislim da mi odgovorno moramo tome pristupiti. Ja se nadam da će u ove naredne 2 godine da će velik dio naših porodica koje nisu stambeno zbrinute, da će taj problem biti riješen, da će privodi se zatvaranje tih kolektivnih centara. Što se tiče alternativnog smještaja, naće se rješenje daleko kvalitetnije, imaće ljudi mogućnost da se odrede da li će ostajati, da li će se vraćati na one adrese povratka. Znači, u svakom slučaju jedna izuzetno velika aktivnost nas očekuje u ovoj i naročito u narednoj godini, a mislim da je to program koji je vezan otprilike za naredne 3-4 godine. Pa sada vratimo možda onom prvom pitanju. Pa evo i ovo, ja se izvinjavam. Za našu, napravljen je neki plan i program utroška sredstava. Ja mogu reći da će za našu opštinu da će taj iznos biti za povratnike cirka 100.000 konvertibilnih maraka, za raseljena lica bit će preko 50, možda čak 60.000. Znači taj trend i uopće za Bosansku krajinu, ja sam se potrudio da se i sredstva namijenjena za povratak u Prijedor i za još neka mjesta gdje znamo da realno da se uduplaju u odnosu na kako su bila planirana. Znači, apsolutno sve ono što se može uraditi za Novi, za Šire, za krajinu, za ovaj prostor sa kojeg dolazim, ja sam se već potrudio da se nađe, da se pozicije obezbijede, jer bez toga, bez predviđenog budžeta nema ni realizacije projekata, niti bilo čega drugog. A suštinsko pitanje svih pitanja u ovom gradu, rekli bismo, je ogromna privredna stagnacija, odnosno privredna propast, i ono što smo imali, toga više nema. Malo šta je u međuvremenu nešto novo izgrađeno na zdravim temeljima, i ono što je bilo, neki su i propali i tako da. Kažete vi meni, sad imamo situaciju da, što se tiče komunalne infrastrukture, da tu dobro stojimo po opštem mišljenju i građana i tako dalje, i da je toga mnogo učinjeno. Međutim, u ovom privrednom smislu da se nije mnogo učinilo i da, evo tako, da se poredimo s Banja Lukom, Prijedorom, Laktašima, pa čak nam kažu da smo tako po tom privrednom potencijalu, odnosno onome šta imamo, i u zaostatku i na neke druge nekad siromašnije i manje opštine. Pa dobro, znamo svi šta se dogodilo u prethodnom periodu, kakva je bila devastacija privrede, pljačka, privatizacija, sve ono što je normalno urušilo i uništilo taj privredni sistem, po kojem je Novi bio prepoznatljiv. Imali smo velike sisteme, imali smo jednu Sanu, imali smo sve, ne pričam, građevinar, Krajina promet, Japra, Lignošper. Međutim, evo, mi se trudimo što se tiče skupštinsko rukovodstvo i načelnica opštine Snježana Ilić, predsjednik skupštine Mirko Zgonjanin, potpredsjednik skupštine Selim Mekić i ja smo se potrudili, sa nekoliko privrednika smo već iz prošle godine bili u kontaktu. Evo, to je rezultiralo. Mi smo s naše strane pomogli koliko se moglo. Jedna firma već je zaposlila oko 20 radnika. Počelo se ono što kažu Greenfield sa livade, sa poljane, tamo je već tvornica za proizvodnju paleta, koja, ja mislim da je po nekom planu i programu predviđeno još 10 radnika, ali već radi oko 20. Već prvi šleperi, mislim da su robe, da su već isporučeni za stranog kupca. Znači, drugi privrednik s kojim smo dugo pregovarali prije nek što je ušao, išli gore u Bihać, razmišljao se, evo, imali smo i razgovore sa direktorom šuma, gospodinom Grabovcem, oko obezbeđivanja potrebne sirovine, ali evo, taj čovjek je kupio onaj dio Lignošpera koji proizvodi vodootporne ploče. Tih 70 radnika namjerava zadržati, a to je bilo već stvarno, da kažemo, kleklo i pred zatvaranjem. Želi još toliko
da novih radnika da zaposli ukoliko mu se obezbedi dovoljno sirovine da može raditi. Mislim da su to projekti od kojima malo ko zna, međutim to su stvarno izuzetno veliki, vrijedni. Ukoliko to evo zaživi, novi će ipak će se u pozitivnom smislu čuti i nadam se onda da ćemo taj trend i nastaviti. Ja sam imao neke razgovore u Švicarskoj, ne samo sa našim ljudima koji žive tamo, trenutno rade i koji su spremni investirati i plasirati određene proizvode odavde sa prostora Bosanske krajine i šire, ali imao sam razgovor i sa nekim privrednicima, strancima, Švicarcima, gdje imamo sad jednu za nas, a za njih loše, ali za nas dobru jednu stvar, da su banke uvele negativnu kamatu od 1. januara na iznose preko 500.000 franaka, 7% je na godišnjem nivou, čuvanje ležarina za taj iznos. Jednostavno ja sam vidio, da ne kažem čak i nekakve panike, nervoze, oni žele da svoja sredstva plasiraju. Apsolutno ih ne interesuje da li će to biti na prostoru ovdje kod nas Bosanske krajine, na prostoru ovog entiteta, drugog entiteta, Brčkog distrikta, nego žele da plasiraju sredstva svoje u nešto što je održivo, što je profitabilno. Konkretne razgovore smo otpočeli, nadam se u narednih 15 dana, mislim do kraja ovoga mjeseca da ćemo imati posjetu. Ja sam već s načelnicom općine razgovarao da se možda u sastavu Agencije za lokalni razvoj ili posebne kancelarije gdje bi došao stranac ovdje, Švicarac, koji bi vršio analizu šta može, kako, gdje se investirati. Ja se nadam da ćemo imati u toku ove godine već početak konkretnih stvari po pitanju zapošljavanja i tih stranih investicija. Znači, nije dovoljno pričati, treba stvarno raditi, a rezultati normalno treba da se vide. Da vidimo još u našem gradu ovdje, vi ste sada poslanik, odnosno potpredsjednik Narodne skupštine, kako stoji stvari u samom gradu, u opštinskoj vlasti, u opštinskoj skupštinskoj većini, tako imali problema, imali trzavica, imali možda razmimoilaženja, imali vremena na vrijeme nekome zaprijeti da će biti u ovoj većini ili u onoj manjini, u onoj većini i tako dalje. Šta je na snazi? Pa da vam lično kažem, poslije tih, kako ste spomenuli, neki turbulencija, mislim da su ti odnosi kako politički, tako i ovi čisto međuljudski odnosi, da su dosta korektni. Ja nisam u zadnje vrijeme, u zadnjih mjesec, 2 dana čuo ni za jedan, taj da kažem nešto pod navodnicima politički nekakav incident koji je rezultirao nekom konfrontacijom, kako stranačkom, političkom, tako ljudskom. Mislim da je sad ta skupštinska većina da je stabilna, da radi. Mislim da čak i opozicija, stranke koje su u opoziciji ovdje, to je baš nije ne vidim da se baš nešto posebno, da se zadiže, što kažu figurativno, lopta u ovome. Mislim da smo se okrenuli privredi, mislim da je takav ambijent, raspoloženje da se pokuša prvo nešto od od čega ljudi žive, od čega ljudi, šta je najvažnije, kako doći do posla, kako olakšati neke stvari, kako obezbijeti im poljoprivrednicima te podsticaje o kojima se priča, međutim koji su predviđeni, onda kažu na kraju nema budžeta. Kako to obezbijeti sa nivoa gore Republike Srpske, tako i sa našeg lokalnog nivoa. Međutim, mislim da ovdje stvarno gledano politički više se sad usmjereno da se neke odluke, da se plani program investicioni ulaganja predviđeni za ovu godinu da se riješi kvalitetno,
za politiku nikad nije kasno, politika neće pobjeći, bavit ćemo se. Možda je to zato što ovo neparna godina i nije izborna, mislim, pa ima i tu neki možda sigurno primjesa oko toga. Pa da vam kažem, mislim da odgovoran političar i odgovorna politika, stranka rade u kontinuitetu, neovisno od izborima. Ja sad moram to da kažem, Stranka demokratske akcije u Bosanskom Novom i šire, sigurno da je svi ovih godina, neovisno da li bila izborna, neizborna, je radila, čak evo projekte, razna asfaltiranja, radove na popravci niskonaponske mreže, izgradnji rasvjete. Imali smo poslije izbora, podijelili smo i neku pomoć tim socijalno ugroženim kategorijama. Svašta je nešto se je događalo, sve je to bilo poslije izbora. Apsolutno, znači nismo radili, nismo realizovali projekte, nismo podijelili tu pomoć, namjerno smo stali jednostavno da pokažemo jednu odgovornost, ne prije nego poslije izbora, da se zahvalimo našim biračima na podršci koja je rezultirala, potvrdio se mandat poslanika, ipak u odnosu na Prijedor, na Gradišku, na te su Prnjavor, na te veće Srbac općine gdje ima većeg potencijala. Evo iz Novog imamo 3 poslanika, pogotovo kad uzmemo glasačko tijelo bošnjačko na prostoru Bosko Novog u odnosu na ostale, ipak je to bila podrška i velika, ogromna podrška, pogotovo što sam ja kao kandidat za Narodnu skupštinu dobio u Prijedoru najveći broj glasova. Iza mene i onoga sljedećeg je preko 1500 glasova, ličnih glasova razlike. Naša izborna jedinica najbolja u čitavom entitetu i od toga skoro 50% je mojih glasova. Ja se zahvaljujem ovom prilikom na podršci kako Novljanima, tako Prijedorčanima, Dubičancima, Kostanjci, svima na terenu. Ja ne mogu da se poželim, ali sigurno da je to rezultat konkretnih aktivnosti. Godina je lakše tvrđavu, kažu, osvojiti nego je zadržati. Ovo nije, znači, prvi mandat, ovo je potvrđeni mandat i ova pozicija koju ja opet kažem, ja sam malo patrijeta lokal što krajina, jer ne znam da je iz Bosanske krajine do sad bio, da je ovog našeg dijela, da je bio potpredsjednik, neovisno da li Srbin, Hrvat, Bošnjak, da je bio potpredsjednik Narodne skupštine. Treba ovo sada iskoristiti. Novi ima 3 narodna poslanika. Mi trebamo, ono što je vezano za našu opštinu, trebamo podržati, trebamo možda sjedati nas trojica češće, malo popiti kafu, dogovoriti se, možda sjesti sa načelnicom opštine, sa skupštinskim rukovodstvom, predsjednikom i potpredsjednikom skupštine. Jedino to može rezultirati, tako treba raditi. Politika i naredne godine, tamo negdje u oktobru kada dođe, ima dovoljno vremena da se tad ljudi par mjeseci pred izbore bave nekom politikom, ali sad se treba baviti životom i mislim da mi bez obzira na stranačku pripadnost trebamo sjesti i vidjeti šta je interes naših sugrađana. Sve drugo je, mislim da je sve drugo je pogrešno, međutim, evo, ima ljudi koji traže svoju promociju, ima ljudi koji pokušavaju uvijek nešto, ali to su ipak, da kažem, sitne duše, znači, i ne bi o njima puno. Znači, skupštinska većina je stabilna, SDA, odnosno Savez nezavisnih socijaldemokrata, Demokratski narodni savez, SDA, tu je Partija demokratskog progresa, tu je PDP, pa ja ne vidim sad od NDP-a da su oni opozicija, ne vidim sad, mislim, SDS je ostao principijelan, ali ponaša se stalno kao konstruktivna opozicija. Kolege iz NDP-a koji su bili ranije u Srpskoj demokratskoj stranci, ne vidim da su nešto, bar po njihovim aktivnostima, ne znam, po razmišljanju. I sve svemu najjači proizilazi da nemaju za sad bar konkurenciju, ali vama se ovdje u Novom Gradu, ili kako vi kažete Bosanskom Novom, dešava da dobijate formirana ovih dana jedna nova stranka ASDA. Znate li vi šta o toj stranci? Da li je to stranka koja je vama konkurencija ili je to nešto drugo? Pa dobro, to je demokratsko pravo. To je demokratsko pravo da ljudi osnuju političku stranku, udruženje građana. Ja sam bio na glavnom odboru u Sarajevu kada je to bilo, međutim naših je dosta članova otišlo da pristoje tome, da vidi u stvari
na dijelu otprilike kako to izgleda. Bilo je 30-ak naših članova tamo, bilo je 10-ak, 12 auta, jedno 40-50 je došlo ljudi iz Cazina. Čuo sam da je glasalo 13, znači 13 je ljudi učestvovalo u toj izbornoj skupštini, izabrali su 15 članova izvršnog odbora. U izvršnom odboru su uglavnom ljudi koji su bili kod nas, bili, neki su promijenili 2, neki 3 stranke, znači prošli su, ti ljudi imaju bogato stranačko iskustvo. Znači i vi ste dobili svoj NDP? Pa da vam kažem, mi smo navikli, u nas je ipak puno manje glasačko tijelo nego srpsko. Kod nas je bilo BPS, pa bio je SBB, pa stranka za BiH, pa bilo je ovdje i onaj DNZ, pa bilo je svašta je ovdje bilo u Bosanskom Novom, ništa posebno značajno. Te stranke se osnuju, one djeluju i najčešće, pa to vi znate isto kao i ja, da se zatvore Katanac tamo, evo vidimo, dan, dva poslije izbora Katanac u Ubravu, i vidimo, nekoliko imamo primjera u gradu gdje su bile poslovne prostorije tih stranaka, gdje su sami sebi znali razbijati stakla da skrenu pozornost na to. Međutim, apsolutno mislim da je to pravo ljudi da pokušaju sebe naći, ako nisu. Međutim, mene neki pojedinci koji su dobro, ono što se kaže, i namireni, bili pozicionirani, imali korist od stranke Demokratske akcije, ja im želim stvarno sreću. Mislim da je njihovim odlaskom stvarno značajno ojačala SDA u Bosanskom Novom, da smo se riješili ti neki pojedinaca, oni su nama u stvari pomogli svojim odlaskom i ja njima želim stvarno... A mi ćemo morati njih čuti šta i oni kažu, koji su njihovi programski ciljevi. Pa da vam kažem, sve što je u platformi ASDA, gledam sad globalno, je prepisano iz programske platforme, izvedenica je iz SDA, dodali su samo ono A, himnu su zadržali, jednostavno zastave, sve obilježja, sve ostalo isto. Tako da ja ne vidim tu, jučer sam imao jedan poziv iz Cazine, ja sam rekao da je taj poziv trebao biti prije toga, da se trebalo sjesti popiti kafu, trebalo se razgovarati, međutim ja sam rekao ja apsolutno nemam ništa protiv da se danas, sutra, ne znam koliko, ne treba nikome braniti, da otvori, da registruje, to je demokratsko pravo, da pokušaju sa nekom strankom ovdje. Ne vidim tu ništa loše, mislim da je dobro da ima tih više stranačja, da tu ima pluralizam političkog djelovanja, neka svako ko misli da ima kapacitet, da ima znanja, da ima energije, da može nešto, pa u svakom slučaju ja to pozdravljam i ja sve ono što može biti dobro za naš grad, za našu opštinu, za naše sugrađane, ali ovim konkretno ako me pitate što se tiče općinskog odbora SDA, smatram da je on samo ojačao zato što su neki pojedinci napustili naše redove koji su bili kočnice i mislim da mlađi ovi ljudi koji su došli i koji sad dolaze i oni patriote prave, mislim da je ovo sve u svemu, mislim na kraju ispalo i tekako dobro za SDA, a njima što se tiče ASDA želim puno sreće u političkom radu, djelovanju. Neki me sasjećam, mislim jedino 10-ak ljudi, 10-15 ljudi, da ako već nema veći kapacitet, možda se trebalo sačekati pa onda napraviti tu, međutim ovo je samo i odraz njihovog političkog znanja, odnosno ipak to nešto drugo. Obren Petrović u Doboju, opštinu turskog svijeta, i jedni se naježe od Saudijske Arabije i od Turske, drugi se naježe od Rusa i Moskve, treći opet od Zagreba ili tamo nekog ili Londona ili tako dalje. Šta nam je činiti? Ma odlično pitanje, odlično gospodine Bera. Kada je Prijedor uspostavio odnose sa Manisom iz Turskom opštinom i ta saradnja je rezultirala nekim čak i privrednim aktivnostima,
I kada jednu zemlju koja ima među 10 svjetskih ekonomija, koja ima ekonomiju koja je među 10 prvih i normalno treba se vezati za one jače, za one bogatije, pa ta tika, normalno njihova organizacija koja je jedan od najvećih investitora na prostoru čitave države. Mislim, ja pozdravljam bilo kakvu ekonomsku saradnju, prijateljsku, kulturnu, sportsku, bila to Saudija, bila Turska, bila Rusija, bila Grčka, bila Njemačka. Preksinoć sam imao gosta iz Njemačke, Njemac, pravo da vidim šta oni misle o ovom našem prostoru. Prije mjesec dana sam, kad je bio onaj sporni zakon u pitanju, za koji kažu da sam glasao, niti sam bio na glasanju, tad sam imao turskog ambasadora u posjeti. Međutim, nakon par dana sam imao, tu noć sam, kad je bio turski ambasador, tu noć sam bio na prijemu kod američke ambasadorice u Sarajevu. Nakon par dana šefa kancelarije američke ambasade. Sve nije, apsolutno ne treba praviti razliku između bilo koje države, nego treba vidjeti šta se može iskoristiti, kakva korist ili kakva šteta dolaze. Mislim da je u Doboju na dijelu čisto politikanstvo, jer čak, evo, slušao sam i članove SNSD-a i članove SDS-a i drugih stranaka, podijeljena su razmišljanja, međutim činjenica kad se govori o toj ekonomskoj strani da je najvažnija stvar da li je to korisno za građane te opštine, a kada su bile poplave, stvarno mislim znamo da je turska vlada, turska država, konkretno u Doboju, u Šamcu, u Bijeljini, da je bila jedna od najveće podrške, bila je najveći pomagač, da kažem, ugroženom narodu. Tad je bilo dobro. Međutim, neki ljudi koji se bave politikom nemaju drugu promociju osim ako neće zadignuti loptu pa da diže tenzije i da na osnovu nekog lažnog, nekog patriotizma koji stvarno ne vodi ničemu i koji od koga nema korist niko osim taj dotični, oni onda zadignu i počinju ovakve priče. Ja bih volio da je ovoga sve manje, ja bih volio da se ljude ne ustručavaju uspostaviti ekonomske odnose, kulturološke, sportske, naučne odnose sa bilo kojom državom svijeta, što može rezultirati nečim dobrim za naše sugrađane. Znači, ja sutra ću podignuti ruku i glasati za saradnju kako sa Rusijom, tako sa Turskom, Grčkom, Amerikom, Njemačkom, bilo s kim. Znači, apsolutno smatram da se mi moramo izdići, jer je isuviše teška situacija da bi mi mogli se ovako neodgovorno ponašati kako se pojedinci ponašaju. Gospodine Braćo, vi ste u više navrata kao i obično, što mene nije iznenadilo, spomenulo Bosanski Novi. Ja na kraju želim da vam kažem da meni to ime uopšte nije strano, naprotiv, ali ću ja emisiju završiti sa sljedećim. U programu Radija Novi Grad gost je bio Senad Bratić, potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske. Hvala vam lijepo za učešće emisije. Hvala, sam moram da vam kažem, nije bitno kako ga zovemo, bitno je da ga volimo i da je on naš jedan jedini novi, pa eto u ome ćemo se veoma dobro, složit ćemo se ome, a mi ćemo raditi da u ovom gradu bude nešto kvalitetnije, bolje i pozitivnije, da ipak iza nas ove generacije, ova naša djeca i oni koji iza njih dolaze, da kažu da smo bili bar odgovorni. Hvala vam lijepo još jednom. Hvala i vama.